Assalamu alaikum Kırgız elim. Şu Perizat karındaşımızın orusu boyunca şu ikinci atçottuk video tartып атабыз. Şu атайын Perizatка которот элек деген элдердин şu айтуусу менен суранычы менен şu Perizatка şu чогулган акчаны алып келип отурабыз. Сиздерден şu 13.500 сом акча чогулган. Şuna Perizat'ın biraz sorusuna жеңилдик болsun деп берип отурабыз. Берешен жомарт şu элдерибизге Аллах Таала разы болсун. Тапканыңарга Аллах Таала берекесин берсин. Эч качан оорубагыла, эч ким оорубасын. Аман эсен сак саламат болуңуздар. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Эч кимдин башынан келбесин, талантын бербесин. Чоң рахмат дегениңиздер тынчтык болсун. Аллахтан 2 кайтсыз.